Pamirsa pengelola virus ASF African Swine Fever utawi demam babi Afrika ring sawetara widangan ring Bali nudulin Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Klungkung antuk nincapang rasa waspada. Para peternak talar merasa osah ring kuentenan virus inuca. Kepala Dinas Pertanian Klungkung Ida Bagus Gede Juani De Mausang, kasus mati nyani bawi ring Februari sani lintang, durung sida kejantenang sangkaning wabah ASF, mawinan paiketandane nenten mulihang sampel antuk kauji laboratorium. Kramel sane nuenang bawi wantah ngelaporang majang petugas sani kantun ngelaksanaang pemantauan hewan ternak. Dan ngaptiang mati nyani bawi nenten sangkaning ASF. Dua ninga sapunika paiketandane kantun ngurati kasus inucap ring Kabupaten Klungkung. Maka sami petugas kesehatan hewan katedunang antuk rajak ngelaksanaang pemantauan hewan ternak. Nenten wantah bawi nanging taler ternak tiosan sekadi sampi. Tios ngelaksanaang pemantauan petugas taler rajak ngelimbakang sosialisasi majang para peternak. Utamanya nih Mang Dani sida ngerakse kebersihan kandang sang ngicenin bantuan antiseptik. Pet Prade kepanggih bawi sani mati nadak, Mang Dani dikelis ngelaporang majang petugas. Paiketan Dani rajak nyelehin lalu lintas ternak saning ranjing ke Klungkung. Para peternak Mang Dani sareng-sareng waspada ring pengelola ASF puniki. Bagi arta Bali Pos ngeningayang.